Fifio mola banora ne foi tai fo fa smaile fianga na sui para mio tanto malo I Samoa le fianga Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio le po mala ele si fio la teno lo to sia le tanto para mia moniso fontanga to no fiti ia awatu mtangiolo le fianga ele sui para mia ia wa fo to vino tanto malo ia mol ne vai temel to sanga tanto ia mal fa lo telava fa felo ia tu fa tal fatu la fianga le sui para mio tanto malo lo fianga Tuala fio mai el tanto proclama le tai malo le sui fo mia Fatalo fatu te vai, ma fatalo fatu foi do mano tatu watunu, alfa I mai manu ni nei tai au, ma lole soi fo maua, ma lole langi mama. Along faftai mole taimi ni foi tai fo o lo to se le fianga le safapito o le parmiol tatu malo ono pola fie me na o mta afa o lo we tu mtangi olo mole to benol malo ni foi ba yaso Ani porque la me fanga solo el malo fa mole a una sirfila chino a otro sele para mí fa mole tuana Yo te vai sa le I olo to se fo ile tinal tatu tulu wa fo tanga ala te tai ya po o tulu fo el Pacific ai masania I fiti por le Pacific Island Forum il terminei ya le fo to fa muli so lai ki mātou lo whapena na marangatu le whiongo te maita I Palamia. Ia manisi fo yo minister o le tātou kāpeneta. Ia olo o solonga le lei tūlanga umolo iai le whaambuli le te minei. Wa olo o whakasolo pea po kalame whaia le tātou malo. Ia ele iai lava se mea o tuua. O le a lava le mea wa tula mai ia o whapena tamu whaie. Ki tau abe pea tūlanga ia. Ia I se tūlanga maulunga a wā fo I le toe seo le tātou Palamia, manisi ko le kāpeneta. Ia o te minei te vai ia peo le so, ia o le aso ko nei masani o na whono ai le kāpeneta ia so lulu vai aso taitasi. Ia o le po I saudi atu mo le whono tanga le tai au nei. Ai mo moana o whaafitai le tātou atunu, masalo wa tā mātou wa aia matou moni mawina fo I le fio atu le tātou Palamia le lava ia so o tea. Ia ese foi le matango fie ma le me foi o matou ai to sangi lo fai foi le tatu Palamia ia o tala ia o le malanga ia o se malanga ese foi le malanga to le tatu Palamia tai o tatu atunu o le tatu Palamia a watu foi ma fio atu Palamia na ia o le tatu Palamia a fio mai foi le ia o le tatu Palamia ai pe ole na lo fa pa ia toile tulanga na ia moli mawina le nga fia ono le o to sapsapai fo yo to watu tato Palamia I sila o tulanga lo ia I to vai le fanga solonga fo yo le nei vai yaso ia o lo tapena pele komiti o le tuto tasi ia na por kalambe mo le fua ia o le se po kalame winga ese fo le nei po kalame wa fata oto le tai fono o te mai tai Palamia lea me se voi na komiti o le tuto tasi o Samoa ia mo si de fia lea e fa manatu le tātou tuto tasi le tau sanga atoa. Le lawa mai ona sisia el tanga vai le ia yuni ia lewa matang whanga solo po kalame whata oto ale komiti mo le tau sanga atoa. Io le silala sanga o le aso wha le aso se furu o setema le masani ona whai ele te wila. Le lewa wha se tuangalu le te wila a le ala ngale vanole e fatino inisio po kalame o komiti o sisinga fu le foi la wo ele po kalame ia foi le manatu e o tu temilia ia wa to televisi foi o le tatu atu no fai malanga mai ona o leone atala o tatu tua oi ngo fe malanga inga ile aso mo o kuso ia ile manatu ia ala mato Patalia tu nei a o tua fio mai tala le tatu a vanoa e meiso tatu tangata ma ainga wa leva tatu nei toe wheiroa ia o se vainga ese lea wa ese foi le ngona nei vai tei mo I lava o lo tu maupea le whaamai ia e foi nene wa iei isi mea o alo ti eile atunu e silia e nai lo le whaamai le temi nei ia o le tulanga la o tatu tuto tasi a se tema I leo whata oto le pokalame masalo se whaiua le aso nei o la tuina tuai mo le sila fia ia ele wha moe ia o la tatu awa I uma manisi po le a malanga mai ia o lo de tala le avanoa ia e fio mai lo tatu watunu tatu fia whaatasi nei Samoa o le tulanga lea o le
tuto tasi lona lata mai ai olo iai fo isi fufua ngai tua tu se tema ia se i tau lava le aso tolusu tasi o me le tau sanga fou ia ona toe faa manatu lo lea i le aso mua i le tatou sisi ngā fua masani ia ole tūlanga na le tāpenanga ia tawai le teminei pei ne sirifia ia leo whaatino ia fua ngā uman maro i tusai ma le tatou miliona lea na tātou taua o le ala whaapea e watu inatu i tūmalo te tasi mo ala tau fuanga o leo uma na whaamatu le lua sela wafe ia wafo i tāpeneina o fisa o i tūmalo te tasi i le temina nei ia e ese foi langona i le vaai ati tūmalo i le bevesi lau ia i le fia tangata e whaatino le ngā ruenga wa maua se le ni e whaatino ai se ofisa e patino tonu i le whaipule ia ma whaururunga foi o i tūmalo e ona iei le komiti whaafoe ia po le komiti whaabai ai tūmalo te tasi ia o mea la leo tupu nei ia wa tele ia wala au foi wa te tala ane le tala le ofisa o lea i tūmalo ia wala au mai e wala au li atu le tala ane le ofisa o lea i tūmalo ia peo tūlanga na wa whaia si na pisi o mātou nei ona wahalo le teimore o le whaipule ia i tua i nona i tūmalo e le whause ina o ofisa nei ma o se tūlanga foi wa waaia le sangi fia ifo le tūmalo e mese whaururunga o lo tono le komiti ia awa ia tāpenanga mfuafuanga le tātou malo e peo na wholawholoina fo i le o la whatino. Malo, whaftai tuala mo le whamnini no le telo nei vaenga ia manua le wai sau noa vaenga le komiti o tūmalo de tasi o leo e mau atu i tala fo i mai nā le tātou tunu o lo o iei aisi ku malo kau vesi la kikia lako komiki fo lele. O le ase vaenga o titira o silsile le malo i ai tūmalo whamunmore. Ia, e leo toi to tele ni tūmalo o lo tamu whai ina ia restaura ma patino ala tu fuanga ia le mafuanga lava ia o le vaa ia i le tūmalo i tamu whai po le swala upule o ai e fia ia i uma tangata i tono komiti whaavai lea to vai ia e malama fo i le malo o lo whiangai lava ma le whionga le minister ia leo talaki ia le tūlanga fo i la leo le sailinga o le whautanga ina ia mawhai o na whaale leia tūlanga ia ai tātou anga i luma. Olo iai lava na i tūmalo, ia o mea lava tupu, ia ai olo iai lava le lawalunga lava le nganga e wale toi umi ai mawhai o na whaamale ina uma tūlanga ia. Ia o na solo le leile o le tātou whaamoe. Okay, tuala malo whaftai se I whesili atu o lewa maua o aumatanga luenga I o le custom and revenue o tiutema tupe maua o leala atu SSA I aumatanga luenga I e lua o leala sila ni vaenga ele lei le tu SSA no aumatanga luenga I e lua. Le lei o le aumatanga luenga I e lua na tu whaatasi se tūlanga poilele o na whaapea o aumatanga luenga I o te ngai ma le awina o tupe maua le tātou atunu. Ai o le painga le mātou o mai fo I tonu leiva taimi. O lo iai mai whai ngata. O le mwhai o na so ta I lei la mo mea o le awina o la fonga. Ia ma le tūlanga fo I o le puipuinga o tua oi po le border security. Le olo ngafa ma le matanga luenga o tite. O matanga luenga I o tite le o se mo I lava o lai au ina le tite foi lele o tupe o loa I o au ina mai tono le atunu ia whapea ho I bale VAGST ia ai o le lato function po le lato mtafa ioi lava o le puipuia le o tua oi pe o loa o mai tonu ia whapena foi I malai lele ia o loa foi o no sao mai tonu ia o le mtafa ioi mua na al tātou matanga luenga leo tite, e whaatino peli tūlanga o le au ino tite. Ai, o le matanga luenga leo o le revenue po tupe maua. O le matanga luenga leo o lo ngafa ma le tipi ina, ma o ino la fonga. Mai company, ia whaapea fo I ma tangata whainga luenga. E mtua ese lava, mai ese fo ia machine, ia po systems, e whaonga e matanga luenga I e lua. Ese le systems e whaonga mo le border security, ma le au ina mai o loa.
ese foi le system lo fa nga inga ele matanga luenga le o tupe maua mo le au ina o la fonga ia ai mese o tulanga o tula fono o mtu ale fa fani lava ia ula ia ele fa pe wa mato vave si tulanga na ia fa tino lo le tulanga lea o le nau ta inga na ona o lo ia ina fa ta e fa tino ino le nga luenga ia mese lava le tasi le si o ia matua se mamawa le o la fonga ia male le mele le tax ia male au ino le kiuke o le tupe maua mai le kiuke ma o loe au ino mai o le tulanga la le o ia le tini nei o le mai tau lava a le matanga luenga e ono fa le leia le tulanga o tupe au ina le tatu malo pe a vai ese le au langa lea ia manino lava le focus po le mea ea ngai ai le tapenanga a le au la fonga. Ese tūlanga e o iai le vaenga leo tite o la tou e ngafa ma le border security. E iai fo tūla fono, it's an enforcement unit po la tou nei o lo iai tūla fono ma lo si mo pui puinga o tatou tua oi ia ma le whaau whareina mai o ni la au whasaina ma nisi lea whapena. O matua ese lava. O le terminal nei o lo iai le task force ia wa uma foi ona tate nei no lo ia le pisa si le lo ia si o lo ia foi male mtanga le wenga tupe o lo mato vava ai o le a se fainga fai ai pe talafe ngai le swinga lea ele o matilo fai atu la mato o lo fai le swinga lea o lo vava ai mai lo ido mo so ele lei o le a ni le lei o a foi ni fa le to o a foi ni tupe e alu ai le fa tinonga le fa mo lea ai o ko ringa le tulanga le pe ia o ia se auto singa foi la lea o se mea te tauna fai o lo ia foi le lango mai nisi foi o sui o palimene pe no lato sauno inga tono o palimene ia na auto stala io te vatu le langa mea fa pe ia sa o le sa ia foi tulanga fa pe o tato malo le sa ia ile me foi le tu ese tu patas ia ai o le finangalo lava o tatu palmia ma le tatu malo au tatu vave tatu tapena ia mai o le lei ma lava le tapenanga ina ia fai ona fai se fai unga i tu mau se fai unga fo ia nga bole lu malai o le tatu malo Malo faftailo fianga tuala faftau manino ele sifsiri na ofifsiri faftailo esa nom fa manino tulanga le wal polenga le te lo sa yai o na sa happen mo fo initium tanga wenga malo ai mun mulano tu fantasi fo ipe na ele memo a vanga mo ya faftailo fa manino tulanga le se manga sa fifsiri yelo fianga le super mi fo le ol tanto wa falenga si avalo vai limba o lo yel tatu no la nisho la tunu fo le o asetaia malo town tau fi mau yai ala no silfia o se vanga le ave fiti ole aunanga le palima pe ona yel tele to sanga samo fa tai vai o lo yai ia tungalunga o le tatu malo le tulanga pula le pe o le vai lima o se brand ia pe o se ngoa le sa fa pe ona Bava la lata ma tangata pe foi le very close i tato tangata i le tulanga po le ava malosi sa fausia fo i Samoa mai pe o se mea to tino a tato i le Samoa ia lewa ta ua le o atu fiti ia a batu foi fiti ia o se pia le tato o tino ia le to ta ua o se ava Samoa o la ta ua le ava Samoa o si fiti e pe o le foi le Toyota made in China ia o le pe o le tulanga na lo ia tu lunga foi le ma le la na finga lo e tato malo ia se taiala foi o tato palimia se tato bava ai le la watu le ngam ta fa yoi le tio foi ale atinu o ni sta foi o leipa ma business ia o ia le lo ngafa lo sila ia i mo toi lo po le ale tulanga ina ia maua mai ai se fautuanga mo le tato malo ia o le tulanga i o le vailima o le business pe o le sirafia o fai foi lato fai unga fa business ia i lunga lato va ai le tulanga lo ia i le competition ia ma le maua foi o Singapore fiti wa le lumalai o le company ai ia i le manatu o le tato malo ia ona o le si foi tu o le ato tele tangata o le ale fai ana fa fai ngaluenga o le alusi foi na inga luenga ia o temi nei o le malo sila to al malo le au te lenga o male lau tele
o tu se tau na baba ai ina ia tau fai wa le nganga ia ina ia faola business ai ole fa ia ola business awale manui o Samoa ai le fa pe o ia se tulanga fu le wa apa ia le malo o le temi nei o lo faia ia suenga wa ave nei le vai lima ia o tulanga ve fa pe o le vai lima ia o le vai Samoa fa wai o takati Samoa o nga lue ai ia watu nei fiti ia o le vai fiti fa ia pe ia le tusa tulanga le ai o tulanga ia fa business male brand o le vai lima ia o lo sila ia le malo le wa o mai le tatu malo le tusi ma failo mai uma tulanga ia o lo ia foi disi pa tananga lo fa pena ona fa tino ma isi company tu mo oti ia o to tele lava nisi o lo fai foi o la tu share e tu tono o le vai lima ia o te roa o lo fa le uma tulanga o na ia maua se taununga le lei o le tatu brand le o le vai lima. Alo, tuala le sivanga manule tante il vanga le ava malo si wa ise tau tonga le lei o le mtapu fo le sata ta no mo mo fo e le tapu di onisho company nga si ava malo si ona le tau si o le o ta yala o le malo si fo le alcohol o lo la to fonga ina fa bon mo. Ya, pe ona si le fia mal fa fonga nga fo le tatu tu ia o me fai dungo tu la fono e te fiwa e lole e malo si al tu la fono e pe ia ta yala ia o lea na mafuai se fai unga lea sa uia uma lava tatu komiti fa foi ia por komiti fa tonu foi le ava malosi ia o lo temine ia o lo tapu mia le tulanga uma le sene pe ona na ia fai unga sa iai bangna ai si ava po le pia le wa to tala ina ia fa wau ona ele ia nga ia ni atu lunga o le komiti ai o le temi nei ia wa o mai fo inisi o la tau nei o company sa ngausi ava ia ma tal sanga mai po le ane tulanga e o la iai pe o le atu puni ai o le whaavau ia o le tala ia ave iai a to usta ia le tula fono e le tau fia ia le toi tala ma toi avatuino le sene whaatino e le tau business ia peila o le hurdle na po le whaingatala ia i te tau o na usta ia ma whaamalia ina le komiti ia na toa ma whailia o toi avatu sele ai o lo ave fo iele so swani le tatou komiti whaatonu ia au mai ne tau sanga mai ia na o leo le matou inspection team ia po le au vaenga fo ia siasi ai ma ave i whautuanga ia e lau lunga lava le manatu na ia o le saunga le mu lava tawai o le meana o tepa taula ia i le komiti whaatonu ina ia maua pea le soifua malolo ina ia oane ia isi afianga o tatu tangata ini ava o lo ngau sia. Tuala le vaga moli fa mole le silpea ona o sta sila vaga na tsanga ina le fengal mista tupe todo le fontanga par mene o le fayon su enga fa bitoa forensic auditing o leo te maua nisi o finangalo te tai o le tuanga ai longa ma fa na faisi su enga ia vaga pe afuanga de fast food tsanga te le lopo te ini fa momonga ma fast food tsanga la lo finangalo mo silfia le tulanga ya a tonu sa o sesi tulanga ele vai nga ia ono o ta o le fast food tsanga ia si ia po tavai ia isi me fa to a tupu le lima tsanga tawai ia po le lua po tsanga tawai ia fo ia isi po lo ke ti lo fa o le teni nei ele o tau na la to fa le anga ina ia tulanga o records ia po fa mo o le tulanga fa le anga ina o records mo me fa pena e sesi o le au painga wenga ia po nisi fo o ngafa mo po ke tinge o se soli tu la fono mai e fai tete fo ile talo le tulanga lea ono le forensic level ia o se tapenanga lea ina ia maua uma fa mo nei e mua la nga ile forensic i fa mo nei ia e muli aso su ega le mafuanga ma mea na tu ai mua lava tapa tulanga o le records mai e fa mafa fo ile tulanga lea ia e iai lava a wala ma metutia nei tangata forensics fa pitoa i su ino tulanga fa pea e leila se tulanga fo ile le fatino pele tito le malo pe ona ia se la to no taina ina ia fola le lei mata upu nei langa ele umai al tapenanga lava ia forensic ina ia
Kia lava tāpena ma ia manino tūlanga, ina ia mawhai e o na whai ni longa po i whaapamusinonga, ia au mea ia te ua wawela utala noa. Ai nonga e a whaina le whaasi fūtau sanga. Ia o tele lava me paitura langa mai le lima fūtau sanga tanuai. Ia ko pole po ia e po i whaapera na saunoa le tūlanga lea. Ona pe o la tau ia ono a fia ile mataupu. Ia o winga lava le tangata. Ia e amata na tū tite e po lele ma tifeni mai. Ia pe o tūlanga leo tato wa ai. Au tūlanga ai o le amia tonu. Ia tū le avanoa. E whaatino i pea le ngā winga lea. La vera Tuala Tevaga Ponifasio le sui palmi o tātou malo whaftai tele lava. Ia, mo le whaamni no mai le temili nei tai au whaftai fo i mo le whaamni no ino le tera nei vaenga pena fsini niel tātou le tio nei fo i tai au fau. La tātou mo fo nisi avanoa tātou toi e tala noa. Ai, manu ia whai vol nei solu. Papitai tele te vai mo le avanoa. Ia, whamanuia ki fo le tātou atunu. Whamano le tāpuai, manuia le nei asu. Toi po ia. La whanga Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio sui pale mio le tātou malo i Samoa. Ma le porklama le nei fo i tai au fau. Toi luas futa wha e le valu.